Možda danas nije sunčan, ali je itekako prelijep dan. Dokaz ovome i dokaz tome da smo mi na jednom divnom mjestu jeste ovaj prizor iza mene. Lijepi pozdravi dragi naši. S ovog ovdje mjesta tačno zove se Brezumulja. Nalazimo se i dalje u selu Bištrani, a to pripada Kaknju, odnosno Zeničko-Dobojskom kantonu ili Srednjoj Bosni. Ja sam vam došla po novu priču, a ukoliko sam ja na nekom mjestu, znači da ste i vi, je li tako? Idemo do jednog zanimljivog sagovornika koji će nam nešto više ispričati o ovom malom seocetu. Ja sam do sad upoznala par domaćina, svi oni su vlasnici bikova bodača. Da vidimo po čemu je naš naredni sagovornik onako zanimljiv, interesantan i šta ćemo to saznati. Ostanite uz nas. Kakva zora, zasjale se njene oči. Kakav sabah, kakva zora, zasjale se njene oči. Evo, pravac sa Brezumulje do domaćina Mirsada Lope, jel tako? Ovo prezime Lopo, Mirsada se rukujemo, Dijana. Mirsad Lopo, predsjednik mjesne zajednice Bištrani. Bištrani. Koliko dugo ste predsjednik ove mjesne zajednice? Pa ova mjesna zajednica je mlada mjesna zajednica, prije znači 3 godine smo se odvojili, mi smo bili podružnica, odvojili se od Brežana. Tu je 1000 razloga što smo se odvojili, recimo mjesna zajednica Brežani pripada Kaknju i mi smo pripadamo Kaknju. Ali IVZ-om Brežani su pripadali Kaknju, a mi pripadamo Gračanici. Pa smo malo u raskoraku. Onda, recimo, 5 km smo mi daleko od Brežana, a 11 km smo mi udaljeni od Kaknja, 11 km od Visokog. Ova mjesna zajednica, bili smo uvijek nekako u zapećku, pa sam ja tražio da se odvojimo, da se formiramo kao mjesna zajednica. Što se tiče prostora mjesne zajednice, mi smo jedan od većih. Znači, oko nas je 6 mjesnih zajednica, evo rekao sam 3-4 pripadaju Visokom, ostale Kaknju. Mi smo na granici. I eto, znači, jedan mandat je bio vanredno, bilo kad su se bili 2 godine, evo sad prva godina opet drugog mandata, narod je opet izabrao mene. Najvjerojatnije iza ovih mojih rezultata i što ja znam, eto sve na Bištranima otprilike godinama sam ja u tim vodama. Odrastao sam bez oca od 15. godine, otac mi umro 75. godine kad sam ja imao 15 godina. Ostalo nas 5, pa sam jednu životnu školu imao dobro. Što kaže, onaj završio fakultet, ja sam imao životnu školu malo težu. Ta nema cijenu, jel tako? Ma ja, mati je ostala s nama, 5 nas bilo, ostala trudna. Ja sam bio najstariji, od 15 godina sam otišao na rudnik, ali sam eto opet uspio u 21. godini bio, recimo, kvalifikovan radnik, u 22. BK radnik i tako da sam, evo već sam duže vrijeme u penziji, pošto sam mlad, pošao raditi u nas i na rudniku beneficirani radni staž, pa sam ja imao puni radni staž i došao sam u 44. godini u penziji. Znači, sad je već 19. godina kako sam u penziji. Jako dugo ste u penziji. Sad u penziji imate vremena da se posvetite ovdje vašoj mjesnoj zajednici. I čemu još? Uvijek sam bio društveno nadaren. Volio sam ovu državu, ovo mjesto, jer evo ja ću moram se malo umjestiti. Mi druge države nemamo već ovu selo koje ili narod koji neće sam sebi pomoći, niko ti drugi neće pomoći. Pa sam ja prije, evo, kad je bio ovaj prvi mandat, uradio 5-6 projekata, od toga sam već neke realizovao, projekat dječjeg igrališta. Jedan sam napravio i drugi će biti, evo, Šejinska česma, društvene prostorije, dom smo isto osposobili za upotrebu. Projekat vodosnabdijevanja nam je jedan od najbitnijih, znači, jer ovo je rudno polje. Mi smo na rudnom polju i dosta vremena ljudi nisu imali prava izgradnje ovdje. Pa je masa, to je dosta pomoglo, pa je narod i otišao odavde. Znači nisi imao pravo izgradnje, onda narod nije vidio perspektivu i išao. Evo zadnje vrijeme nam ne brane, znači neće ići u sela, ali nam idu između nas i evo Zajezde i Malaka, znači idu našim brdima okolo
jedan dio sela već nema vode, pa smatramo sad, jer ja sam nekav rudar bio, pa znam otprilike sljedeća ova lokacija sela što će biti, mislim da će nam dobar dio opet sela ostati bez vode. Stoga smo insistirali i napravili projekat vodosnabdijevanja. Znači, evo sad je otprilike, trebam prikupiti još par potpisa da se dobije rješenje za gradnju, da se voda dovede. Selo Bištrane u vašem djetinjstvu? Pa selo Bištrane u mom djetinjstvu su uvijek ostali, evo zato sam se i posvetio ovome. Možda, ajde, ispaše nije lijepo ovako pričati o sebi, ali evo narod je rekao da me hoće, a i ja hoću i volim ovo selo. Znači, ovo 3 godine urađeno, dosta toga na Bištranama. Evo sad sa ovim završenom jučer asfalta, u mene nijedna kuća više nema bez asfalta na Bištranima. Imamo tamo lokalnu školu, ali sam prošli ponedjeljak u Tanaciju dogovorio da se sastavi skroz Begića Luki i Sovoce Bištran da se poveže asfaltom. Znači, infrastruktura ide dobro i ide u naruku ove vlasti i ovih put se ja zahvaljujem njima i oni su prepoznali u meni nekakvog saradnika i ja u njima partnere koji daju i tako. Evo, izgradnjom ove šejske česme, onda je narod je ovdje dosta aktivan. Greblja se ograđivalo, mi smo kupili dio zemlje, dograđivali do greblja, što je prvo, nisi možda snimiti dole kadar. Kupili države 2 doloma, zagradili sve, napravili dole sve, što je sve to akcijama radilo. Evo, dom sam opremao akcijama. Evo, rađena je šejska česma i dobio 5.000, a ja utrošio 10. I evo, moram spomenuti našeg zeta Edhira, i on je jedan od donatora za tu šejsku česmu. Evo, u nedjelju nam je otvorenje, momak nam je donirao jagnje i tako da ćemo pripremiti i za to otvaranje. A imali smo mevlude svake godine, znači to su bili tradicionalni mevludi, pa ćemo skupa obaviti i to. Znači, većina ljudi su progresivni, hoće, znači ja kad akciju sabere se, ljudi rade i tako. Ali u svakom poslu moraš biti, ako će biti lider, mora biti vodeći. Moraš i daći prvi i tako. Uglavnom, prilično sam zadovoljan. Jedino što nam je, uvijek to moram spomenuti, da bi se napravili uslovi za život na selu, ja to spominjem. Evo sad zadnje vrijeme, otprilike oni nešto rade na tom fonu, da bi se zadržao narod ovdje, moraš mu stvoriti uslove. Da. Put, voda, otprilike mi to sad radimo, znači otprilike smo povezani. Sad sam rekao, mi smo povezani sa 6 mjesnih zajednica okolo, 3 pripadaju opštini Visoko, a 3 su Kahlju. I tako da mi smo na jednom raskršću. I otprilike evo ne mogu biti nezadovoljan ovo zadnje vrijeme kako nam se i vlast obraća, znači i zakonodavna izvršna vlast, ja sam s njima prilično zadovoljan. Eto, valjda su oni sa mnom čime ovako gotive i tako, evo vidjela si malo prije. Vjerovatno jesu. Najvjerojatnije da jesu. Da. A i dosta naroda. Ne mogu reći da svaki posao ima i dobru i lošu. Prezadovoljni dobacije. Što se tiče ovdje u selu, čime se ljudi najviše bave? Ja sam već upoznala par vlasnika bikova, bodača i baš mi je to zanimljivo. A vidi nešto, ovaj kraj je bio rudarski kraj. Da. Većinom rudar, 90% ovdje ljudi ima rudarske penzije i dobar dio ljudi radi. Mislim, zadnje vrijeme ekspanzija bila i na rudniku, ne primaju se ljudi, dosta imaju u drugim firmama i privatlom se bave i tako. A ovaj dio sela, ovo podneblje ovdje je dosta dobro za poljoprivredu. Evo ja, jučer je danas krompir vadio, ja kažem želim, pa koji će nam ovo, moramo pola sela hraniti. Znači, šta god se posije, ovo je podneblje dobro. Poljoprivreda, jabuke, recimo, ima dosta poljoprivrednika. Evo imamo momka koji je, isto čestit momak, otvorio je sebi dole fabriku za preradu voća, povrća i tako to. Znači, imamo i te uslove, ko hoće proizvesti, ima gdje plasirati. Imamo u susjedstvu ovdje Malaka, farma ta. I on, sve što ima ljudi, što imaju viška, evo mene je jučer zvao, pekmeza ko ima viška, šta god ko ima viška, mora se znači plasirati. Otprilike samo treba rad. Svi koji kažu ne može se na selu živjeti, može se živjeti, može se i lijepo živjeti, samo treba raditi, normalno je.
Ne treba u 90% slučajeva ne treba plaho računicu ganjati. Znaš, dosta ove omlade sad nema računa ovo, ali sve ima računa. Sve šta god se proizvede, ja sam evo penzioner godinama, bavim se ovoj čime jesam, ja sam evo i predsjednik mjesne zajednice i predsjednik sam mjesnog udruženja penzionera. I dole sam u upravnom odboru u opštini i čak sam u kantonu dole član kantonalnog odbora. Znači, otprilike, ja znam, eto, borio sam se uvijek za narod i sad mi je to prvenstveni cilj da što više pomognem narodu, a s time to kad se radi, onaj ko smatra da ima neku korist, a da radi nešto za narod, nek se ne prihvata. Nego onaj ko voli i svoj narod i svoju državu, ja sam takav i takav ću valjda i umrijet i borit se dokle god mogu da obezbijedim sve što mogu narodu i tako. Mnogo ste aktivni na svim tim poljima. Pa jesam, Kada i kako odmarate? Treba li uopće da se odmori? Pa da ti kažem, odmorim se, ja imam i toga. Evo, član sam jedne komisije u udruženju penzionera gdje organizujemo ekskurzije stalno. Mi svako penzioneri naš kaknja, evo idemo 26. u Srebrenicu. Sad smo bili na Igmanu, bili smo neki dan na Bijamarama. Znači uvijek nešto ima, ako hoće ko ima. Obezbijedimo mi imamo dosta aktivista, imamo dosta dobru opštinu i dosta dobrih privrednika. Obezbijedimo ljudima i prevoze tako da se malo narod izađe, da se opusti i tako. A što se tiče odmora mog lično, to ja znam, meni je psihički odmor najvažniji, vjeruj mi. Kad vidim da se nešto lijepo u selu završilo, kad vidim da je narod zadovoljan, meni je to satisfakcija, ja sam onda i psihički i fizički odmoran. To vam nekako dušu? To mi dušu odmara. Ali evo, rekao sam malo prije, odrastao sam bez oca i trnovit mi je put bio. Otac kad je umro, meni bilo 15 godina, ostala kuća tek napravljena sa 2 opremljene sobe. I imao sam djetinjstvo kako sam imao, ali imao sam mater, roditelja koja je bila stvarno fenomenalna. Mati, evo nas 4 muškinja, mogli smo biti banda. U ono vrijeme, Ezire, došao je nama čovjek iz Beograda sa crnim pojasem, evo Amidžić od mene zeta, otvorio prvi karate klub u Kakvim Nabištenima, pa onda u školi dole. Mi smo 2, 3 trenirali, mogli biti banda. Nikad nismo ni nešto. Ali evo, mati mi je sad bolesna, i dobro bolesna. I skoro nas ruži i previše radi, te rekao, ti si nano kriva. Naučimo nas da radimo i mi sad ne znamo bez toga. Mi smo 3 u penziji, evo ja sam prošle godine imao 2 goveda, uvijek imam nešto i ovaca, 30, 40, 50 kokoša i tako. Posije se. I znači svake sam subote i na pijaci. Stižete i to? Svake subote sam ja na pijaci. Ono što ponesem, ono što mi je viška, a malo prije sam rekao, narod mora jesti. I mi na selu možemo proizvesti sve živo, plasirati se može sve živo, samo treba malo rada. I ne treba plaho voditi računa da li ima Edir, evo, najvjerojatnije da nema računa tolike volove držati, ali oni, to je njegova ljubav, to je njegov sport. I ja ga, i volim ga ovako kakav jeste. I razumijete ga? I razumijem ga potpunosti. A kad smo kod razumijevanja... Ja imam ljubav, ja držim čurke 50 godina, niko ne drži čurke. Što će to, nema računa, ma ja je volim, nek ima je tako. Jel imate sad čurke? Pa ima nešto vama, ja. Možemo li pogledati? Evo im tamo zatvoreno. Jesu li opasni ti čurani? Ma nisu, evo malih njih s njim tamo. Ja volim sve nešto posebno, tikve, šarene, ukrasne, kukuruze, ja to volim ono što je nešto neobično, tako. A eto, sad kažem, čitav život je čovjek među narodom i tako da ima se dosta i tog naroda koji je probosanski orijentisan i ja sam jedan od takvih, za mene previše ne predstavlja ko je Hrvat, Srb, musliman. U džamijskom sam odboru od početka, u građevinskom odboru od početka gradnje džamije bio sam jedan najmlađi. Još samo sam ja i hađija živi. Znači ja i to hoću, i to volim, ali volim i ono drugo. Volim sve one koji vole i sebe i svoju vjeru i svoju državu. Sad ste spomenuli, vi hađija ste i najstariji ovdje u selu ili?
Ne, hađa je taj najstariji što smo ostali kad smo pošli džamiju, hoćemo praviti džamiju. U odboru džamijskom. Ma neće džamije niko, bola nas 10-ak ima, sve to staro sam ja od 30-ak i neku godinu. Ali eto, napravili smo, opremili smo, evo sad imamo i to šeću tude i tako da se, evo i bilo šta da radiš u selu, to ko zna, vi to udarate i vi na svašta. Da, naravno. Uvijek imaš jednu grupu ljudi koja bi sve raskopala, sam da on ne radi ili da ne dane nešto. Ali hvala Bogu nismo. Većina je ljudi, recimo džematski odbor i mjesna zajednica smo se uklopili otprilike. Iz dvije riječi se dogovorimo za sve poslove, za sve aktivnosti i tako da funkcioniše fino, ali s druge strane, bilo šta da si radio s narodom, mora narod znati. I jedna marka džije i ja sam zato uvijek onaj ko radi. Da i jedan fenik kaže čije i to je otprilike narod pozna, znači da nisi ništa zloupotrijebio i tako i treba raditi. Ja sam zato uvijek. Narod to cijeni. Narod to cijeni, a i mi cijenimo te ljude koji nam danu, koji nam pomognu. Evo ja sam imao, malo prije sam spomenuo, ljude koji se sami nude, trebalo šta pomoć, trebalo ovo i tako. Znači, a znaju da neće to zloupotrijebiti. U ovom ovdje selu, ko je najstariji mještan? Koliko godina ima? Imamo jednu Nanu tamo 97 godina. Ona je od Ivre Lope mati, od Čamila Lope mati i Nana od one gore što drže Delibaš pekaru. 97 godina. I sad se ja neki dan otišao povodom ovog glasanja da joj se dođe kući. Ne čuje sam dobro, gleda bolje, već moja mati od 85 godina. A vezano za vaše prezime, odakle je poteklo? Naše prezime za vrijeme Turske, to su askeri, vojnici došli, ostalo je u Dragovićima Ašerija prezime, asker vojnik, Lopo, prvi se je naslanio na Slapnici gore. Kao vojnik ostao gore, ženio se i ostao. I onda je nekakav ovdje imao u selu 6 ćera, nekakav Đuvo se zvao, i onda su doselili ovdje Džine, Kevilji, Hajlovci, svi se oženili, 6 ćera, on je sve poženio. I da se je stvorilo ovo selo, mi smo Turci porijeklom, Lopa, porijeklom Turci. Sami znate, svako prezime naići je otprilike Poturice i tako to, a mi smo, turskog porijekla. Rekli ste, ostali ste bez oca, krenuli da radite u rudniku jako mladi. S koliko ste se godina oženili? Jeste li to mlađi? Oženio sam se ja od 17 godina prvi put. I oženio se baš iz tog razloga što radnik, domaćin i momak to troje ne može skupa, moraš nešto bataliti. A brat moj iza mene je bio 10 godina, sestra mi imala 13 godina, 12 godina kad je otac umro. Jedan mi brat bio od 8 godina i mati ostala trudna. Otac umro 6. februara, mati je rodila 15. maja Husa. I ja sam toj se porodici posvetio, tako da sam oženio se. Međutim, 5-6 mjeseci mlada hoće izaći. Ja se nisam s tim slagao. Mati joj došla izaći Bog. I ja sam ženi rekao, fino, život je takav. Prvi brat kad bude pošao raditi, mi izlazimo sami, a dotle da zna što je tako. I međutim, ona to otišla i tako. Onda sam oženio ovu drugu ženu, 18 nešto godina imao. Zato imam sad 3 pravnučadi. Znači, mlad se oženio, mlade porodice te. Ali vjeruj mi, sad ja više put reknem ovim momcima. Što si ti neki dan spomenuo, ja u svoju ženu kad sam upoznao, ona je i radila u to vrijeme i da vidiš, ona je bila jedna žena da je išla recimo na neke takmičenje, sigurno bi nešto, ona je bila lijepa, zgodna. Ali se našli. Našli smo se i svojoj bi djeci i unučadima poželio život kakav sam ja sa svojom ženom. Evo, rekao sam sam da sam, kad se oženio, da sam izašao nula, ništa nemam. I sve smo otprilike, ja i ona to, i danas mi imamo život, u mene više put reknu, unučad kaže, dana kad bi ne znao šta kaže, dedo je tu. I tako da imao sam, što se tiče braka, fin, normalan život, imao 3 djece, 2 kćeri i jednog sina. Jedna mi je kćerka ovdje preko puta
džamije, on je tapetar, ima gore tapetarska radnja, a druga mi je u Seljaku, tamo na opštini odakle je žena. Sin mi je džena, nebo Svetinom i on vola drži. Dženana ćemo posjeti danas ako bude. I on ima vola mene da je pitao, ja sam rekao taj sport, ja sam odranjivo svašta. Njega je vod digao na rogove kad imao jedno 7-8 godina. Vašeg dženana? Ja. I ja to nisam volio, volim ja to, ali ja što se tiče tog sporta, ali im podržavam. Ja sam njega zarazio. Podržavam ja s tim što sam upućen dosta u to i vidim njihovu organizaciju. Evo, malo prije sam spomenuo, oni su probosanski, znači druže se svi skupa, imaju dobru organizaciju, pomažu jednim drugim i šire ono naše bosansko, ta narodna veselja, narodne običaje, to i treba. Znači, što se tiče ljubavi prema bikovim obodačima, slobodno da ne pitam dženana da li je to naslijedio od oca. Da se vas pitalo nakon tog nemilog događaja, on nikada više ne... Što se tiče mene ne bi, ali držali smo mi. Ja sam, kad je rat krenuo, eto sad kažem, bio sam i tada nekakav, 90. godine bio na dobu komandira Nenova. Što se tiče, uvijek sam nekakav bio aktivista i to, i braću ja zovno, rekao, moramo kupiti zapravu. To će ti konje, volove, i ja jedan raz smo konje kupili, i 10 godina iza rata sam ja držao konja. I dženan je to volio, i on je zadnje konja kad sam prodao imao je 560 kg. Ona je šironja velika, jer u mene Vavlija ovdje i to. I tako da životinje ja sam uvijek volio, i držali smo mi uvijek i bodača, i odhranjivo sam ja bakove, krave, junce, svašta. Međutim, sad ja žena sami, oni mene ruže, što će ti ova krava, ali žena hoću i ja i tako. Nije teško, još možete, jel tako? Da naratate malo oko toga. Da Bog dane zdravlja. Imao sam ja iskušenja veliki. Moja žena bila slaba s leđima, pa je perisala kičmu, posle toga je dobra, pa izvadila bubreg, pa žuć. Kad je ona malo to, pa smo ošli na more, došli s mora, moje jedine temperatura, ja sam umre bubrez bili stali. Stali bili 100%, 8 dana na dijalizi bio. Međutim, evo sad kajem Allah dao da se ostane i to su jedna iskušenja velika. Ali eto, dokle god se može, rekao sam da sam ostao i nismo mi dok smo naši torica podijelili zemlju, nama došlo po 5-6 doloma, pa sam ja kupovao te zemlje i sad imam nešto i lijepu zemlju, ima se i čime uraditi i žao mi da se to ne obrađuje. I da se ne iskoristi i more se lijepa koristi. Ja ima svake svoje penzije, mogu imati jednu penziju svake subote sam na pijaci, tako. Pored vaše penzije, znači još jedna, onako se zaradi od ovoga čime se bavite vi sutra. Pa sad kada ima i sin, tamo 30-40 kokoša, imam i ja, i sve to viška što je posijemo mi svašta, on sije žito, ja nisam, evo 2 godine neću. Znači svašta, imam ja i voćnjaka, dosta toga nakalemio. Evo, malo ako sam obećao 100 litara pekmeza doće ovo dan, dva. Pa radi se. Lani sam, ja i žena, 15 put pekmez pekli. Ove godine sam 3-4 put prekao kruške, ima možda 2-3 put veljabuke. Ne dam da propadne, ima se čime obraditi i onda to je to. A dok mogu, kad ne mogu, nema šta ću ja, nismo ni duži, jel tako? Hvala vam mnogo, Mirsade, što ste pričali sa nama, što ste nam sve ovo ispričali, uljepšali našu emisiju. Drago mi da sam vas upoznala. I meni je, ja vas pratim stalno. Evo sad svaku noć, ja i braća dole, mi ne gledamo drugu televiziju, nego YouTube kanale i pratimo i vas, pratimo tako. I hvala i vama što radite ovo što radite. I volim ja, vidim, ove televizije kako su krenule, masu stvari se o Bosni nije znalo, o selima naše se nije znalo. Ove televizije prenose naše običaje, prenose kulturu našeg naroda. Onda naš narod vidi kako živi jedan i drugi narod i tako da stvarno velika vam zahvala od mene. Radite pozitivno, izuzetno pozitivnu stvar i velika vam hvala. Hvala vama, naše je zadovoljstvo i vama, dragi naši, hvala na pažnji i svakako preporučujem da ostanete uz naš kanal kako ne biste propustili niti jednu od mnoštva zanimljivih priča na kojima skoro pa svakodnevno radimo. Lijepi pozdravi iz ovog lijepog seoceta.